abatura bebyaro mwenda umuruka gwa Kandago oguhirira cyara Rushebe ya Kanyaba mu district ya Rushiga batungira kamwenyo wanyuma ya government kutongozaho okubakorera mizigo kushire bihingwa byabo twahurira gumuranga kugira ngo bari kutamiziga irrigation scheme buri muntu wena wa Kandago yashemererwa kandi abwita kagiteri twehinguririze turatekwa buryo umwe kuza kwinga ibyo kurya ibirorwa makasete tukabataka Bakandago turimo kwesima mnonga abo kureba turutunga mizi agaguba rupfurira kuvuga mu itaka yitu kugira ngo tware umukakiro mu kibungo kugira ngo tuze misiri yitu ati irrigation ejimpai baturetire government iraza kutuyamba kushikera misiri yitu ko mu cyane kugira ngo hati ko kuba turenda kwinga cabbage twena tukoze system kugira ngo tinga nka cabbage twena ngiye tugira ngo abakampara barenda kupakira hati tushange twine cabbage zo kupakira twagira ki The water retention facility and the irrigation facility plus the pipe network which is going to be connected all over this place to serve all these 9 villages is costed around 1.5 billion. This is a huge investment and we want to thank the communities and appeal to you to take advantage of this investment. Ekikozirwa hansi ya project herukumayanga Green Climate Fund itandikirwaho kwera abatura omyenye herire bishara om districts ziri ku 15 okwetorora Uganda. Amwanya gw'amaizi tugwawe kwihaho omuri Kigezi ahabo kufunda kwitaka government zakareze kagize ngo abamwe abakubasa bahinyo mbishara konga to kuhinga amaizi mwene tujangu abo maize murijemu kandi mwayendeire rungi babanza kwastamana abataka twabegesa kugira ngo ekiti kirimo cyozo kutandika heri izoba kugira ngo bakijumbire no manya umwe na umwe kutandika project arimo kuroba n'emikono ushanga umwe abantu batachijwaraje. Irrigation scheme eji neyo kumaraho sente zikufika billion mune chiwe ku sente za Uganda kandi amizaga no kwitirira bihingwa no kukozesa umaka ayamaka garu kufika 15 ganagenyurwe omugandi abatura byaro bitano omutawuno kanso ya Kyamuhongo mu Rushenyi batunje obuhezi bwa mizi midumo kandi batere government umuranga okuba yamakize bucyo muhanda etira kugira ngo kiremise byentasi yamaka gabo twagashira ebyaronka Kanyabuhanga A na B hamwe na Kyamukuma ebyo mutawuno kanso ya Kyamuhongo mu Rushenyi district ahaberaganyurwa projected Ugambiriza mu katatu chairman so amizaga mugume mugateke muganywe kandi murinde obuhangwa ahiga kurga namwene chairperson hanchenda tuje tubyareho ebinyansi tubyareho na nemigora kugira ngo abantu batarabahwa bikenera mizaga Nyakanga A na B bo barano bagukoresa ubu kandi na leta buniyone ya Nyakanga A yona nita hanu ya hasodika 50 nanga 50 abembezi batawuno kanso batire projected amashanyarazi gakizaga ko makuriya nyendana nece nato ekizo bukito gene no kimanya amashanyarazi ubwizire gakakoma kuriya itobanza nso kugira amashanyarazi no busora atakwe basagura sora anzo gwa kwa twatwunje nijo midumo omutawuno kanso nabwe kurwa mu Champion Foundation ndenda kusima munonga umwami koheni abwa project ya mizi akwanteka ngwa mizi twatungira mizi nko ka cyamano kyashigamba twatunga amagara gasha kwa Akiza na Ben Muhozi.